Hello, this is JK Arim Kyungru. Welcome you all once again to my channel Knowledge Expansion. Bishi din pasuda aji video bana ase, bishi months gap kuri kina ase, holibi aji do ekta video anuli mun thaka karni ami khani do ani ase. Aro aji do holido alag nohoi kina vlogging kuribo. Idu kundu ase koile mohan Shamator town de ekta hotel kundu Akhum hotel kuna koi idu do holido northern shift kuri kina ase. Dai laga location do shift kuri kina ase. Agi din de alag jaga thakisi holibi itia dai laga shift kuri kina ase. Idu ani ami khan de vlog kuribo. Aibi ami niki logo sawo aro itu jaga do kun jaga locate kuri kina ase aro dala uniqueness ekta ki ase itu ami khan niki logo de view kuribo aibi. Ami khan itu video do aibi iki logo de chekina sawo. Konsna itu video do alag laga hotel khan ami khan Shamator town de compare kurisi kulido bishi alag ase. In the sense itu do like open air de kuri kina ase itu hotel do. Hotel kan bishi ase holibi sob tu ghor under de ininga thakibo holibi itu laga hotel kun do Akhum hotel kuna koi itu do open air ekta building laga terrace de type banai kina ase bishi unique and then the place bishi bhal ase hawa khawli fresh air bishi ahe aro de buigina aman view bi bishi bhalbra enjoy gole bare and then especially the evening sunset time de ami khani de bado de bishi ekta view bhal ase aro yede buigina ami khan bishi mind bi refresh hoy to ani the jaga ekta location de bishi ekta satisfy hoy ami khan bishi exhausted hoina thaga tamde tiredness feel kora tamde yete aikina ami khan ida buibo bishi relax feel kore to ani itu jaga ekta bishi bhal ase aro eta ami khan kita ibo ami khan pasan ba laga foods khan ki ba ase ami khan itu pura bishi bhal banai bishi mitha ba banai dala taste to bishi unique ekta ase itu ani gun specially Shamator town de gam gane office work and then some purposes gon ai thage apni han be ai chuli de itu hotel do lower junction or konoba high school junction bi boy itu gane high school junction or lower junction itu osorde ase monoq complex kuna thagibo itu laga building over de terrace de thagibo apni hame visit koribi duk pa dam de o apni khan bishi rest laga dam de itu laga hotel de aigina bishi jaga phala che agi de ones na fresh air bishi ahe and then that buigina view point bi bishi phala se do ani kon Shamator de aibo apni khan skip na koribi jeje holebe ek part itu hotel do lido aigina apni khan bi visit kori sabi aro the taste of the food itu no higina aribi the environment laga feel kiniga feel ko itu bi aigina apni khan sabo pare aji moi de hotel de moi laga sister aro moi laga cousin mohan dinjun aigina ase aigina yede bishi taste thaga de ta laga foods khan do le taste grow gina aigina mohan bi taste kuri ase bishi taste ase itu khaisa ase and then khaisa ase bishi mitha ase gun apni khan ire Shamator aibo moramra gons na itu hotel do le visit kuri dibi aro gons na bishi jaga do le bhal ase satisfying ekta ase aro yede items like chow momo fried rice aro puri tea coffee thondu pura ami khan khawale pasan khan do le itu thondu pai jabo aro yede ekta bishi bhal do ki ase gole da arbi buri de le dala gari do sabji do le with intestine pai jabo itu kani kungon aibo ganis na sure itu hotel do le visit kuri lobi well aji kani the video iman de hobo aro see you in the next video